Spoštovani, z velikim zadovoljstvom sporočam, da imam danes priložnost in čast gostiti v Slovenskem državnem zboru predsednika Sabora Republike Hrvaške in delegacijo na uradnem obisku pri slovenskem parlamentu. Predvsem je pomembno poudariti, da ta obisk izraža in odraža spremenjene in prijateljske odnose s Hrvaško, ki so nekoliko, kot veste, zastali v nesporazumih, ki smo jih imeli okoli določenih vprašanj v preteklosti. Zelo me veseli, da smo te odnose, ki so sicer tradicionalno prijateljski, ponovno obnovili in jih dvignili na to raven. Vrsto razlogov je, da parlamenta tesno sodelujeta med seboj. Prvi od teh seveda je tudi ta, da sama Lizbonska pogodba in Hrvaška bo kmalu tudi članica Evropske unije, okrepi vlogo parlamentov v medsebojnem dialogu v Evropski uniji in bilateralno in predvsem omogoča, kaj ne rečem, bolj sproščeno, bolj neposredno obveščanje parlamentov obeh držav in politikov na obeh straneh o posameznih vprašanjih, omogoča bolj sproščeno razpravo o določenih odprtih vprašanjih in tudi mogoče včasih bolj nekonvencionalne predloge za rešitev določenih vprašanj. Zato je seveda to sodelovanje z tega vidika izjemno pomembno. Ne samo na ravni predsednikov parlamenta, ampak tudi na ravni delovnih teles, ki so zelo pomembne pri oblikovanju zakonodajnih postopkov in zakonodaje v obeh državah. Ocenili smo, da je vrsto zadev takšnih, kot dobro sodelovanje parlamentov lahko posredno vpliva tudi na izboljšanje in boljše sodelovanje gospodarstva, kulture, turizma, ki je zelo pomembna dejavnost. In navsezadnje, če se zavemo, da je trgovinska menjava med obema državama znaša približno 2 milijardi evrov, potem je še kako pomembno, da so politični odnosi na vseh ravneh dobri, prisrčni, odkriti in da sporočajo gospodarstvenikom, ljudem, da so odnosi dobri, urejeni in da ni ovir za medsebojno sodelovanje, trgovanje, investiranje in tako naprej. To je tudi seveda pomemben vidik tega obiska in prepričan sem, da bo v obisku danes in jutri gospod predsednik spoznal, lahko bi rekel, marsikaj o razmerah v Sloveniji in da se bo s tem znanjem, s tem, rekel, bogastvom lahko tudi bolje in tako kot jaz posvetil tem negovanju odnosov med obema državama. Zato še enkrat ga lepo pozdravljam v Sloveniji in seveda želim seveda, da se ima tudi prijetno in lepo v naši državi. Mislim, da sem pozabil na prevod, ne? Ampak dobro. Poštovani, sa velikim zadovoljstvom želio bih ovdje reći da danas imam priliku i čast da u Sloveniji pozdravim predsjednika u našem državnom zboru, da pozdravim predsjednika Hrvatskog sabora Republike Hrvatske. Meni je posebno zadovoljstvo da se danas nalazim ovdje i sutra sa izaslanstvom Hrvatskog sabora nakon jednog perioda kada ti baš odnosno i posjete nisu bile intenzivne. Mi možemo konstatirati, evo, zahvaljujući predsjedniku Gantaru na pozivu, vrlo ljubaznom i vrlo toplom dočeku koji je priređen našem izaslanstvu, mi možemo kazati da mi već duže vremena uzlazna linija odnosa i prijateljskih odnosa i suradnje između Slovenije i Hrvatske i to nas ovako učvršćuje u jednom uvjerenju da ćemo nastaviti tim putem. Još više, da tako kažem, suradnjom naših parlamenta, naših parlamentarnih grupa, skupina prijateljstva koja puno znače u odnosima, a poznato je da parlamenti ne moraju baš slušati sve ono što bi neki protokol ili neki obziri diplomatski nam upućivali. Mi smo slobodni u kreiranju naših odnosa, u komunikaciji, u otvaranju
pojedinih pitanja potpuno slobodno i onda nakon toga zapravo ponukati naše vlade i naše diplomatske predstavnike na još intenzivniji rad u svom području. Dakle, mislim da je parlamentarna suradnja vrlo važna, kao što je gospodin predsjednik Gantar rekao, i Lisabonski ugovor otvara mnogo mogućnosti nacionalnim parlamentima za kreiranje politike koja na kraju krajeva se pretoče u neke odluke u Europskoj uniji i dakle taj kreativni odnos nacionalnih parlamenta treba gajiti, treba se sastajati, treba govoriti o zajedničkim problemima. Neki su nam zajednički problemi specifični i nisu baš sukladni nekim drugim zemljama, pa prema tome imamo pravo otvarati i razgovarati o tim zajedničkim problemima i o njima zauzmati po mogućnosti jedinstvena stajališta. Ja mogu kazati da na razini vlada bilježimo jedan vrlo intenzivnu suradnju, već je postalo legendarne, da tako kažem, susreti premijera Pahora i premijerke Kosor, a isto tako i na najvišoj razini predsjednika Republike, evo i parlamenta. Dakle, mi smo dužni da odnose koji kroz povijest su uvijek bili dobri i, da tako kažem, prijateljski i susjedski unapređujemo i u ovoj suvremenosti. Ja sam izrazio zahvalnost predsjedniku Gantaru na potpori slovenskog parlamenta kod ratifikacije sporazuma sa NATO, odnosno članstva Hrvatske u NATO savezu, a isto tako, naravno, posebice u zadnje vrijeme u jednu potporu u pogledu završetka pregovora sa Europskom unijom i Hrvatska se nalazi zaista pred tehničkim završetkom pregovora i mi se nadamo da ćemo do polovine ovoga ljeta i taj problem riješiti na naše zadovoljstvo, a nadam se i zadovoljstvo svih članica Europske unije. Htio bih još reći da smo razgovarali o našim manjinama, pravima naših manjina. Čuli smo obrazloženje gospodina Gantara, teško je očekivati neke ustavne ili ne znam šta promjene u pogledu toga u Sloveniji. Mi se zalažemo da, predsjednik parlamenta je rekao da će se raznim mjerama vlade, ministarstava i tako dalje unapređivati prava i mogućnosti nacionalnih manjina u Sloveniji. Mi u Hrvatskoj imamo ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina sa pravom da 2 puta glasuju za nacionalne manjine predstavnike i na političkim listama. Dakle, pozitivna diskriminacija manjina. Mi ocjenjujemo da su na manjine prednost, a ne nikakav teret. I sa našim susjedima jugoistočnoj Europi upravo uspostavljamo bolje odnose, komunikaciju nacionalnih manjina i mislimo da i ovdje, kao što sam čuo, ima prostora za unapređenje i prava i Hrvatske i ostalih nacionalnih manjina u Republici Sloveniji. To je jedan proces koji će, nadam se, biti uspješan u budućnosti. Kada će se to pretvoriti u neke zakonske okvire, to još ne možemo niti sada vidjeti, a i odnosi političkih snaga su takvi da ne možemo očekivati neke brze promjene u toj regulaciji kroz Ustav ili pojedine zakone. Ali važno da postoji dobra volja i mi se nadamo da će i to biti u budućnosti sve više i više prisutno u dnevnoj, odnosno tako reći u politici jedne i druge zemlje oko unapređenja tih odnosa. Gospodarstvo stvarno ima velike šanse, posebno na turističkom području, kad se jedni sele prema jugu, a onda kad dođe zima naselimo se prema Sloveniji. I jedni i drugi, zapravo idemo u istim pravcima i mislim da je to jedno područje koje ima velike mogućnosti daljnje unapređenja i rekao sam da dobro je došla slovenski kapital u Hrvatskoj, ulaganja, zajedničke pojavljivanje na drugim tržištima, jer naše su gospodarstva u mnogim područjima komplementarna, nisu isključiva, nisu konkurentna, ima naravno i područja gdje ima i toga, ali većina našeg gospodarstva je komplementarna i može se nositi s drugima i na pojedinim tržištima zajednički nastupiti. U svakom slučaju pozdravljamo jedno, da tako kažem, ozračje suradnje koje postoji u jednoj i drugoj državi i mi smo u prilici da ovo sadašnje vodstvo i parlamenta i naših vlada doprinose u tom pogledu koliko je to moguće i svakako sam zahvalan,
što sam imao prilike iznijeti ovdje naše stajališta i pozvao sam predsjednika Državnog zbora da je što moguće prije posjeti Hrvatsku, gdje će biti srdačno i toplo dočekan, tu to sam uvjeren i tako će biti naši budući odnosi na svim razinama. Hvala lijepo. Ja, ne? Pa, morda glede na to, da nas... Ja, ne bi potem prevoda, ja. Uglavnom smo razumeli ono prvo i ovo drugo. Za... Mogoče še vprašanje? Bi lahko eno vprašanje na vrnitev gospoda Sanaderja potencialno na Hrvaško, vaš komentar, oziroma ali bi to imalo utjecaj na izbore u Hrvatskoj potencijalno po vašem? Pa gledajte, ja u principu ne komentiram neke odluke koje naravno nisu ni pravomoćne i sve ovo što se dešava s tim u svezi je normalno, postoji procedure u pojedinim zemljama kako se rješavaju takvi slična pitanja i tu se ništa nova nije dogodilo, nego je počela jedna procedura koja će završiti pravomoćno jednoga dana, kada to ne znam, ali ne vjerujem da će to puno utjecati na izbore u Hrvatskoj. Izbore u Hrvatskoj su možda za jedno 6-7 mjeseci otprilike. Mislim da će se politička scena stabilizirati, da ova sadašnja situacija oko pada, da tako kažem, potpore članstva Europskoj uniji u hrvatskoj javnosti je privremena, da će se ona prevladati vrlo brzo, pogotovo kada zaključimo pregovore i potpišemo sporazum i da neće imati neki veliki utjecaj. Hrvatska će glasovati čim dobije priliku na referendumu za članstvo Europskoj uniji. Hrvaška tiskovna agencija, eno vprašanje za gospoda Gantarja. Slovenija je, če se prav spomnim, bila med zadnjimi državami, ki je ratificirala oziroma parlament hrvaški sporazum z NATO zvezo. Ali bo glede pristopa k Evropski uniji drugače, ali bo mora biti med prvimi? Ja, jaz mislim, da smo glede na specifiko tedanjega političnega dogajanja, ko veste, da je prišlo do nepričakovane obstrukcije eno od strank, rabimo pa dvotretjinsko večino, ne, da smo vseeno z dolžno pozornostjo in odgovornostjo izpeljali proces ratifikacije tako, da to ni oviralo Hrvaško v članstvu NATO. Jaz mislim, moj osebna napoved za ratifikacijo Hrvaškega članstva v Evropski uniji je, da slovenski parlament bo to ratifikacijo podprl in sprejel z dvotretjinsko večino, tako kot je predvideno. Ne glede na to, ne vem, vprašanje pa je, ali bo to storila, ker imamo sicer redne volitve tudi že naslednje leto, ali bo to storila še ta, verjetno pa bo to že pač z novim parlamentom. Ne. To je vprašanje zdaj, težko rečemo, ampak Slovenija ne samo, da si ne more privoščiti, ni v interesu Slovenije, da je Hrvaška izven Evropske unije. Jaz sem že povedal prej, 2 milijardi blagovne menjave, turizem, vse ostale druge oblike nas pravzaprav dobesedno povezujejo s to državo in za nas je zelo pomembno. Jaz sem tudi v času teh zaostritev oziroma ko sem se pogovarjal z veleposlaniki drugih držav, sem jim povedal, mi smo egoistično zainteresirani za vstop Hrvaške v Evropske unije, če že hočete. Ne. Seveda, pa moramo določene stvari rešiti na nek način in mislim, da smo izbrali zelo dober način. Če jih sami ne moramo rešiti, smo to dali nekemu drugemu telesu, v tem primeru v tem arbitražnemu sodišču. In to je to. In zaradi tega dobivamo pohvale danes povsod, kamor gremo. Da smo eden izmed tistih, ki znajo reševati probleme tako, da niso prizadeti vitalni interesi ne enih in ne drugih. Tako da jaz sem zelo optimističen glede te ratifikacije, odvisno od razmer v Sloveniji in tudi kdaj se bo končalo, kdaj bo podpisano in tako naprej, pa je seveda odvisno od tega, pa je kateri parlament bo to storil. Še kakšno vprašanje? Če ne, kaj smo zdaj, hvala lepa. Hvala lepa.